غازيا سل يا ربي وسلم بعدد صلح جاني محمد تعبد سل شكر يا رب دام او رسول ما لفيدي اسلام القدر عندك نهدي جواب العالمين درمتي مجسر يا نبي امين نار تسر عرض اسمانا تمام كسر بشر جوي خذي مقام بخاطرنا بيجي دون تاب عرض اسمان رجوع عالم هيبشر. Aslında biz öyle bir zattan bahsediyoruz ki kıymetli Müslümanlar, öyle bir şahstan bahsediyoruz ki bizler için bir sürü sıkıntıya katlanmış, birçok eziyete, birçok meşakkate katlanmıştır. Yeter ki ümmeti ahiret azabını tatmasın diye. Bakınız Müddessir suresinin hemen başında Allah Celle Celaluhu ya eyyuhel müddessir kum feenzir emrini aldıktan sonra, yani ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar emrini aldıktan sonra hiçbir eziyete, hiçbir sıkıntıya, hiçbir tereddüt yaşamadan ümmetine, bulunduğu çağdaki insanlara Allah'ı anlatmak için yola çıkan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam birçok sıkıntıya, birçok derde düçar olmuştu. Ama o hiçbir zaman أدعيكم أخلص بك يا رنا نعمل من نلمج روجا ميكيم بقصور أو كيماني إيرو وقتي قوام بعمل إخوة هرن حضورا خداي تعالى والله بعمل إخوة أم خلص نابن أما قو أحبا تدري مدبه وقت مسكينيا قو رسول الله صلى الله عليه وسلم دا أو بدفي قو هاتقو حضورا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك قو يا رسول الله كينجي قالوا قيامت شبه رسول الله قو قي دا پر حاضري كريش بونا قيامت ديت القيامت ديت برسي قو نا يا رسول الله عملي من قيمه كرل ميجا من روجيا من تني او چاغا رسول الله دنگ خو نکر دی بلی